Hivi ni kwa nini vijana wengi sana leo hii tunaishi maisha ya ajabu ajabu sana, maisha ya kutokumpenda Mungu, maisha ya kutokutii wazazi wetu, tunaishi maisha ambayo hata hayana thamani mbele za Mwenyezi Mungu aliye hai. Na hii ni marafiki tunaoambatana nao, ndio maana maisha yetu yanakuwa ni ajabu ajabu sana. Nisikilize rafiki yangu, kijana mwenzangu, unanisikiliza sasa hivi. Unajua iko hivi, chochote kilicho na thamani mbele ya macho yako, tambua kwamba aliyekitengeneza alituliza akili na kilimmalizia muda, na ndio maana leo hii kimekuwa na thamani mbele ya macho yako. Kwa hiyo jambo moja ni kwamba kama unataka maisha mazuri, kubali kuwa chini ya mtu aliyetengenezwa na Mungu ili akutengeneze na wewe, ili ukawe na maisha yatakayompendeza Mungu, kuliko kuwa chini ya kijana mwenzako ambaye mnafanana akili, mwisho siku utaangamia.